Sarani sira husi região administrativa especial ekusi ambenu raiwa nebedadão ne ela ia fata em concentração ni pelican paradise sente seguro tamba alimentação bemos no saneamento básica preparado. Presidente Conselho Pastoral Centro Paróquia Numbe, João Evaristo Bobo, sente satisfeito mos a preparação comissão organizadora ia fata em concentração tamba bombeiro rega lorloron instala facilidade de saúde onde fa atendimento basarani sira no completa o posto segurança husi Polícia Nacional Timor-Leste. Sabahaniane ba ami hasenura sarani itala preocupa buat ida tambah itane ite hendet to tempo comissão ser belum mai justo ite maka dari rumah hasa buat ida dan itala iha vontade na atu ser lai ida maine maka ita hanane conforme itane força batu hane tambah comissão prepara ne buat ida ne beke hasa ne preparar hot keras atu han falik atu be falik kono ba atu hania kono ba haris fatinia kono ba benia kono ba sira buat tot atu be ite balu conta de kata que fata nemos ya rai rahu mai be a bombeiro se hoto completo buat regarai de para rahu ba amila ya atu ite husian atu saúde ni nemos preparado buat toto ne maine hasa emisi dan hasa grasa ide ba amila kata buat ite maine ite lah hetem buat ite is fatin ba ya amila ne iha 90 hene nebe ami ba kusiniane 2344 ba amine ne suficiente ba ami ide ne iha fatin 90 bem estável também tem que husi kusimos sira prepara semana mas tem que hat nebe menos tuan sira esse menos tuan la lehen horas menos tuan sempre esse nebe amisane buatan sa ita babemos amila preocupa atbahamos amila preocupa buat todo preparado. E a Fátima Nissan Maria Tapu, husi paróquia Oisilo, agradece taman do Arsarani Católica, importante Maximo Benção husi Papa Francisco nebesi preside misa iha tasitolo. Ohing do pas lorong ruaona ami senti contente teptebes tambah hurse kami toiha nemos fating nebe mak ami la espera mebe fating nebe ami turmos senti dia kituang liliu babe sintina bototohotu sirana preparação ne ami senti contente buat nebe mas iranela importante ba ami importante mak nudar Sarani Katolika importante makmaya atu simu bensang husi amu papa niniang nebe mak acontece mai ha dia siato be des agradece tebes ba comissão nebe prepara ya fating ne liu ba hela fating hahamos ami sinti contente tebes buat nebe mak ami sinti ne agradece boti daun Batista da Cunha husi paróquia Bocnana Dehan Nudar Sarani cumpre orientação husi paróquia onde prepara ana tu participa missa iha tasitolo. Situação de ami em frente a soro ihane durante lorua ami senti ho contente tambah ami hare mas kami mai uluk iha tempo nebe fatin nebe rock nebe ami senti kata kin be seguro tambah ita hare realidade itena Sarani sirene ita faha ba grupo mana ketak feto ketak tuir itene hanoi nebe ke diaktifes se durante semana de nelar ita han tawadi anta ita filene ya diferente itu tambah itulah latvidari ita han tawadi mai satu hal nusa dan itene kenar hakara kelakoi amin fatin pasensi lautir saya maka orienta husi nível paróquia liliu mai asoro evento desan amo pap. Entretanto, dados peregrinos sira husi ekusi nebedadão to iha dili no concentra iha pelican paradise amutu katusual resin no retan segurança husi peniteli.